ya ntama n'isake vy'abana hageze ku bunani isake iravuga iti jewe ngaha mpava ndahagwabasha ibibonye gutyo irazinduka mu gatondo ka kare kugira ngo yibutse abaza kubaga ntibabaga isake baca babaga intama irazira kubita amababa ngo burakeye turye ya ntama intama icirikagura isake irasubira kubita ya mababa ngo burakeye turye ya ntama intama biravyumvise irumviriza nayo ikiva ngo mongo yupo erega bukeye baciye barya ya sake abo rero baza baribikisha bavuga utujambo barababwira bati neva maze guhura n'ibikomeye vyinshi utwo n'ubusa utikuri umugabo tonda imbere yiwe ntihagire umuntu asubira kubahamura rero nagandabwire mu Burundi ntihazopfa hasubiye kuba itemagazwa ry'ubutegetsi ntihazopfa hasubiye kuba ingwano emwe na sogokuru yabivuze Imana niyo cabona abantu bose barotera inabi Uburundi ubu turinjiye mu nzira y'Imana yashobora kugukubita umunsi umwe uri umuntu usoma Bibiliya ntiwokwigira igihangaje ndababwiza ukuri ntiwokwigira igihangaje kuko Imana yashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyana n'umuryango wose abantu bagasigara bariyumvira igicumuro wacumuye bakakibura ibihangange rero usanga nk'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega igihugu kiriko kiratoha nawaciye atoha aho kwemera kicisha bugufi agaca yigira igihangange je ndakomeye ubu nta numwe akivuga mu gihugu nta mategeko akivuga jerije ntaga amategeko bacamanza mu bamfashe ndakubwire ushaka icufite ntuzusine n'igihugu igihugu gitera kagere mu gaco kigutera umugere ndabwira abantu biyita ibihangange shira hasi ibisaka vy'imbwa vyahiye hariho rero abo bigira ibihangange hariho undi muntu nabonye ubwabo no kuba umutwaro naho nyene ntugire ngo biroroshe abagwanira kuba bakuru je barantwenze muribuka mwezi maconce ragumutse kuri mwezi maconce aremera ati nshaka irya ntebe wicayeko aragenda aca amwibimbwa mwezi arumva ati naguhaye intara uratwara ati ntaco ntaguhaye none ushaka n'igihugu mweza acafata ingingo atora ingabo zija kurwanya maconce none maconce atagira ivyo hari ico ari kuba yapfuye atabaye umwami maconce yapfuye atabaye umwami muga yibaza ngo ko ari umukwe w'umwami azoba umwami kandi umwami ntaco atari yaramuhaye yamuhaye umukobwa amuha intara aratwara mugabo haguma avuga ngo nkeneye irya ntebe yawe maconce nibasubiza inkota mu bwubati kuko bazopfa batashitse none umujenerali hari umuntu yomukara agire kudetaga yemwe uwo muntu ninde araza ntaco duhangane ku izina ry'Imana nzomunesha deja harabari kubeshwaho n'ivyo bose urabankiye ubu rero nayanga bishikira ntibashikira amahera bayatanze bazomena iminsi batarusi bawe kandi ntibazifeza aramburuse ibizoberayo byose wumvise n'umushikiranganje ukiraje ugatuti ibintu biriko biratera isoni tubigire ukabona nta kibaye ibitoro kwa kundi ibitoro byanyene umwanya umwe ngo izimodoka tuzibara zitonde gute hari ariko harose turi kubarakira ivyo bitoro neza birongo n'abandi kwiruka muri Kongo ibidi bimwe amajana ngaha kandi bikaba normal ariko ninda tazi bura abategetsi bose yuko abantu bahwereye n'amabido y'ibihumbi amajana ngaha ninda tabizi gusa kutubwira ngo haje amamiliyoni y'amaritiro done amamiliyoni ari hehe imyaka 5 kuki ingingo zose zifatwa kugira ivyo bintu bihagarare zitemegwa haguma bya ni monopole ni sopebu gusa ntuko bakomewe wundoya uburizi kabandi ko cyo kwinjira ivyo rero si ibintu babona ko abiteguye yemwe uburizi kabandi ko kwisukari twasabye ko n'abana bije mu libereza bikoro ubona bitagabanutse urabuza n'abandi ukababuza ibigori ukuntu biruhisha abantu mu kurima bakaruha bagawera urazi ibigori ubimarima meze usubira wamu rugira gututsa uhungura usubi mudahageze kubigurisha ngo wanguha ubigurisha nawe amafaranga yo kubigurisha nyuma barakoreshwa nabana kabanyubuza bagira uzaronka haciye amezi n'amezi umwaka ashaka ikitekereza niyo kabuzo irongo uzohembwa tekereza
n'umukuru w'umuganga arigeze no kubivuga batangira batangiye kubibona watside ni kugira ugura umwavu wagize gute wana uronse ukwiye na bya bigori haza kubishora ntunabigurishije mbwa ni wa muguba baruva bya bigori no barabitwaye murabini mbwa reka bigende n'amahera yakatuto ya kontora iyo ni fiskali babiri sociale yari amavoka n'amavoka bagira afatwe numvise ko muva ngo watavuga ngo ntibayamure umuntu yashoboye ntugira iki turi nduribero ku bintu witera cyane wagize iki umubura guverinoma mbere bo namwumvise hige ejo namwumvise je karavuga ngo hari karaza ngo bisha bituma ngo na ya soko uyo ku ruhande ngo wenyine ngo nayo nguciteza uriko arayizi kwiyo aranayivuga to atama biro dosanje oya kirazira amahera amabanki komisiyone jana muri berbe abadana zamwe yaronka abandi tubigume mwuko nugiye kuyaronka ntuhanwa bavuze ati baragiye mu Dubai batwara amahera amadovisi ntaco bazanye oya kirazira guhana ari babandi nyene muri systeme nyene yari muri ya structure uhane kubera iki oya kirazira rosette fiscale uzokuva amatax abantu abakori bararako amarodovance iri kwaraduga wavise abantu miliyoni 10 bahindagura ba de finance biduga amatax ku mamodoka iri kwatuduga ratwigwa ayo rero ari karasupportwa n'abandi benshi mugaro tura bayo nabo exoneration ati nyabuna ufise uburenganzira bwo kutari amakori bidakontrowe kuva ngo ni miliyari amajana 3 angahe z'abatarisha amakori bitakontrowe batigira audit y'ababironse ati reka mbwa ayo miliyoni nange mutatanze amakori yari guhemba umuganga mugabo iwaje bisanzwe ayanyurujwe bice bakamizo ningo bamwe amakora baremera agiye haranda bayanyuruje bibisanzwe we ufate deja abantu twatanze amakori hanyuma hagere kubaka amabiro do zone azokorera abanyagihugu nyene benshi aba benshi bari andeworo iyo structure twese benshi baza ku bazone ati bubakire ubudori hajya ayandi reka dukatisha ati mbere abiyubashe mbere banze bubwiye n'abanyagihugu banze bakontribute ni waza banaterera yandahura tujya habiri tujyayo baterere tujyana yavuye hejuru batanze ahandi turoroshe hageze guhana ati kirazira kuko niba ya structure bari muri babandi ibintu byuko mu gihugu cy'ubundi cyonyine ama projet adindira ugasanga ngo toda usose ngo ni 10% nk'umuntu agwa nko muri ari $1 banki mondial ati teza imbere abarunda bato ugakoresha 10% kwera ushobozi buke bw'abari yo nonyera ariko arabikora ubwo rukundo ukunda babandi bari mu iyo toda usose kubwiriki musanze urashaka gucukora amuza ati iyi 8% niyo yagira isanzare mu gihugu kugira bwa bukene bugabanuke abantu bogoruri none biranse ugajutangira nayo ma investment direct étrangers abaguza tunga bazi umva baje badashikiye munabwo ngo baboroheze ibyo bashaka cyabisubira inyuma bya bikorwa remezo bifashe igihugu ukabibura andetema aya madere tufata nko da kishije muri ya raporo nkuze ya politique monétaire je nabonye ko nandetema madeni yari yongere kandi andetema yinteriye nenge bya ma avance ya banque centrale muri nabonye ko vyongereye ndabira none iyo masse monétaire niyo andetema iguma yongera iprofitandi ahandi randetema yiba naho haba inflation chômage birikiragabanuka la théorie économique ni kwivuga quand l'endettement augmente quand l'inflation birikiraduka so chômage birikiragabanuka kuko peut-être
les dépenses zabaye nyinshi kubera ariko barakora ibikorwa mu gihugu cyo bitari les investissements himo hote tazde mendevre musanga ibikorwa by'amaproje kubera bira ruguru bizara ugasanga abanyagihugu hero batondana amapawa n'ibiposho ugasanga uwo munsi barakora batahana bitatu bine ku munsi nuko munsi wa journal rya amafaranga ari karinjira mu manyigu yabira rero rujeni bavuga cyane amaproje ataya hari ngwande tema nini intebe zo mu ishuri ntaziriyo ayo masare y'abantu batuvura ntaya hano turiko tuyandeta kubiri yawe inarenfa zivuga tuti leta yari yandese kugira umudokiteri medecin acaye mu miliyoni 2 n'igice ari ntuzeye cha tuvuga tuti leta twiyandese kugira baba dogiteri batuvure neza tuce kuntuzere karo dukore bazo deni turaryumviza ngo ri supporta none iyo yandetema ubu tuko turadundi yandetema ikidufashiki ko ari yandetema turemereye umushirangano bigatatu tuba ko ari yandetema ikidufashiki ni ya masse monétaire yongera incontrôlée ugasanga amahera kasirikira mu mugwa abantu moto même cette masse monétaire cet endettement nirikira profit igihugu bararabaneza utwa tuti intebe andetema yo kubera ubu nta mwana yicara hasi mutwumve genda muri ama bureau de zone nge nasa nigitangaza rama barabara rabiki kuri bagaza bari nzova yuko la ntunze kuri micombero havuye l'ardoise donc la dette publique ari nto cyane affaire de région micombero baravuga tuti kuri bagaza la dette publique niho yiyongereye donc amadeni leta yarafashe ijya no hino nibindi none abagwa yari yongereye none ivyo waswe nturi kurabibona nubibona none none ije ndabazo mushirambye cyari ayo madeni mutubwira ngo endettement masse monétaire il profitaki kama hano menga guma ashaka gusirikira mu mugwa abantu wiyugaye none soko ku ruhande barakaboneka amagahengwe muguka abona abapolisi biga badukanka n'abantuze iyo soko ku ruhande zero statistique iraza na hafi 20% y'ibidandazwa mwaraketaje ubari kararengana wese base kugira amabiro dufari mu bese officier tuzotera uwo basanga karagira none abo bantu baza ku iyo soko rureba kura ayo mahera hi abaja ku iyo soko rureba yakura nini bayakura mu bayafise ivyo zizabiri ko mubizi none ukajagari wiruka usanga abantu bakamana ngo bafashe bagize gute nakiki ya muri contradictoire condition torere donc iyo plaquetage n'ivya bintu abantu bazango bagiye kugwanya igiturire ngo bafasha abazuma bakabaka ibintu pe bagatana ubutungane bigahera none ufatanye umusubi ivyo yivye basi dako nawe tubitwara ni iki bagisumbye ikindi anya kwira bice byirugara byose rero bice bijaye no kuri politike rero atawa opposa ibigambo derati agasaraba nijana kwijana akwaruwa kugira rero bace bugara ihe bihiza ati mwami gambye mwe zeruka none bibaze kwagira gutuze kimaze kwera gute conséquence ni nuko uzokuma bavuga bati amashifre azokubera ejo ndarakubije nyene ico gitabo ca Berbe yo politique monétaire navuze ntisinoje no muri ko ntayisomye narabonye ibyo bavuga ibice byeteye imbere ibyateye imbere ngo turarindiriye ngo tuko turakora kugira ngo anje ubona ngo agahengiro uyu nzobibonera wowe agama exportation yaba nyimba tashitse umashi tuzoyibonera he uzi ko tuto kwasasa yaba kubera ngo utari dushorera hanze none ubona ngo yibone kayibonera kubera iki birugaye kwa kundi muri economy n'abantu
yindi conséquence rero pour le pays nibiriye muca mubona désertion, abaganga tugende duhebe, abigisha duhebe, abafiseri duhebe, ugwaruka tugende Zambi, Kenya, Dubai, Nike, umenga tini musanzara. Niyo konsekansi ahantu justice sociale yabuze, niyo konsekansi uzobona. Isezeranya urubyaro upfuye utabyariye Imana, akarora Imana isezeranya amashuri upfuye utiza amashuri Imana ngo wumve uko Imana isezeranya umugore, isezeranya umugabo, isezeranya imodoka, isezeranya inzu, ugasanga uri nk'ingati imenye kubaho kwawe wabayeho utariye isezerano ry'Imana. Buriya nubwo Bibiliya ivuga amasezerano, ariko umunsi baha ziriya nyama mpamya ko waziriye yariye inyama ahawe n'Imana. Ariya mazi wayanyweye igihe yabahaga amazi nk'isezerano, n'amazi meza. Bibiliya rivuze ngo nzaguha isezerano. Erega amafaranga izampa nawe yarayaguhaye yenda utanakijijwe, sava nibisanzwe. Mugaba y'Imana impaye difference ibihari, ibyo bifite ijuru, bifite amahoro, nta diabeti, nta kasa, nta sida, haleluya, nta muvuduko, nta rubaga impande, nta mpanuka. Ibi byago shitani atega mu bantu biwe, twebwe iyo dukijijwe Imana irabidusimbutsa iyo mitego, uhoraho akayiturenganya mu izina rya Yesu. Mungu asifiwe. Rero Imana yivuze ikavuga ngo isezerano, Uburundi yabuhaye isezeranirwa, u Rwanda ruha isezerano. Dufite isezerano, dufite isezerano muri Noro Kivu na Side Kivu, dufite isezerano Cinaragwa, haleluya, dufite isezerano. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Dufite isezerano Imana yadusezeraniye, iryo turarirorereye kandi turariretse, koko niyo mababa zaduha tukaguruka tukikina nk'imitavu tukagera i Siyoni. Dawidi rero yararwanye, bigezeho mu ntambara zaravuga ngo Mana noneho aho urugamba rugeze naho intambara igeze, fata ingabo nto, pistoli cyangwa Kalachnikov, fata n'imbunda nini, fata imbunda nto nini ungwanirire, ngwe ndi ingabo nto nini ungwanirire. Ubwo yarashumbirijwe amerewe nabi, Imana iramurwanirira. Muri uku kwezi kwa gatatu, muri uku kwezi kwa kane, muri uku kwezi kwa gatanu, muri uku kwezi kwa gatandatu, muri uku kwezi kwa karindwi, muri uku kwezi kwa munani, muri uku kwezi kw'icenda, ukwezi kw'icumi, kw'icumi na rimwe, kw'icumi na kabiri, Imana iterura ingabo nto, ifate n'ingabo nini. Imana ifata urwego rw'abaminisitiri b'intambara, abajenero n'abajenerali, abariyotona n'abaofisiye, bahagurukire kurwanirira isezerano ryawe, bahagurukire kurwanirira ubuzima bwawe, kuko abarozi barabuzengurutse, Satani irabuzenguruka. Niyo mpamvu habura iki ngo ugire ubwenge nk'ubw'abandi, habura iki ngo ugire urugo nk'ubw'abandi, habura iki ngo ubyare urere nk'abandi. Iyo ntambara warwanya umwaka ukayirwana imyaka 2, ukayirwana imyaka 3, ukayirwana imyaka 4, hari umuntu warahiriye kuturwanirira, aba angaje, afata iyo decision, amena amaraso ye ngo angwanirire, atoboka n'amazi mu rubavu nayo ngo angwanirire. Wimufeka, wimusuzugura, ugurura, tanga kaze, Yesu akugwanirira. Afitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Niba abarozi barakuzengereje mu myaka 10, Imana ikubohora iyo ngoyi yabo, iyi myaka usigaranye gira amagara mazima. Ibaze vurema abarozi bakuzengereze bagere no mu buriri, abarozi bakuzengereze bagere no mu menyo, no mu maso, no mu matwi, no mu mazuru. O no de Jésus, kwa jinara Yesu, anga gasuzuguro k'abadayimo, niko nawe jya wihagarara. Ariko niba umwenda waratabutse ngo wigerera hera, wiba umunyantege nke, Imana nibikubwiye ibibi, senga iyiriza ubusa biravaho. Niba wabihishuriwe wabyeretse, rwana, uturwanirira ni Kristo.
tera intambwe imwe Imana iratera 99. Nanjye nahagurutse mu izina rya Yesu. Twahagurutse twanza agasuzuguro k'aba Filisitiya n'abamedi n'abamedikazi n'abaperesi n'abaperesikazi kwa jinara Yesu. Rero ibyo uzi n'ibyo n'ibyo Uwiteka Mungu asifiwe. Kuko wifuze kujya muri Amerika, wifuza amayero, wifuza amadolari, wifuza amadinari, wifuza amanyarwanda, nanjye ndimo, wifuze amashiringi y'amanyakenya pana magande, wifuza ibyo kurya, wifuza ibyo kwambara, wifuza ibyo kunywa, ubeho muri oyayi. Satani ashyira agapira hasi aho umupira warengeye niho urengurirwa. Imana yatabaye Yosefu iracyakora, yatabaye Moridekayi iracyakora, yatabaye Daniel iracyakora, yatabaye Saduraka na Abedenego na Meshaki iracyakora. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si ukuzizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Reka ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Haleluya. Rero Satani abimenye, uwagwaniriye Dawidi ndi kuvuga nk'umukurambere, nawe Imana yarakugwaniriye ko wagiye kubyara ntupfe, ko washatse umugabo ntumwice ntakwice, ko wabyaye abana ntibakwice ntubice. Ese hariya ko wafunze ugafungurwa, ese ko wagwaye amarozi ukayarokoka, ubundi nta mugambi Imana ubwigufiteho? Ese ko tureke n'ibyo byose, kubera iki se ubundi intambara yabaye bari abagapfa wowe ugasigara? Kubera iki se ubundi abo muvukana bapfuye wowe ugasigara? Erega ntabwo uriho kugihamana, erega ntabwo uriho kumpanuka. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Rero s'il vous plaît, imyaka yo gutwara imodoka urayifite, imyaka yo kuba mu nzu urayifite, imyaka yo gushaka wujuje imyaka y'ubukure yo guhabwa umugisha. Umugisha wo mu isi habaho amategeko awugenga. Umugisha wo mu isi habaho amategeko awugenga kugira ngo donc mu gutwara imodoka hari amategeko abigena ngo utujuje imyaka ntutwara, kuzana umugore, gushaka, kubyara, donc n'imihango igira amategeko ku Mana, ariko amategeko y'umugisha ntayo. Umugisha ABCD, aho ukenereye ibere niho riherebwa. Gabana uyu mugisha, igihugu cy'u Burundi kigabana uyu mugisha, akira uyu mugisha. Mungu asifiwe. Akira akagakiza, akira aya mashimwe, akira aya mahoro, akira iyi neza. Haleluya. Nagira ngo ngumenyeshe ngo nibi byose biri kuba, bashake batere bombe nk'izi ziri guterwa muri Iran, ikimenyetso Imana yagushizeho ko ari kugira ngo izagukingira. Imana yashyiraho abantu ikimenyetso nta mpamvu se. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Ni ukuvuga ngo hano hari kuboko kw'Imana, intambwe z'Imana, ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana, imbaraga z'Imana z'Abanyayisirayeli. Kandi Abisirayeli nitwe apana baba ari kwica bamaze abantu bitwaza ngo bafite izina ry'Imana, ntabwo ribereyeho kwica no kuri kuhora no kw'Imana. Bantu biyitirira izina rya Isirayeli mukambara uyu mutaka muri kwangiza abantu, muri kwica abantu. Sasa nagira ngo ntangaza agakiza k'Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abantu Imana yasezeraniye muri uyu mwaka, Imana yaragusezeraniye. Iyi video uyiparataje no mu bandi. Imana yaragusezeraniye ifati yenda ingabo nto nini ikurwanirire. Ibicuro by'abadayimoni bikuveho, inzozi z'abadayimoni zikuveho,
gusitara nabi bikuveho, umwaka wa shitani ukuveho mu maso hawe hake. Yesu kagasabune yogesheje abigishwa biwe, wa mutamana yahanaguje ibirenge by'abigishwa be, ni ukuri nawe akoze uwo mwaka w'igisekuru wavukanye, wo bakuroza ibyo batongereye, isuka n'agatebo. Aho izuba rirenze umwaka ukuveho, aho rirashe Uwiteka akurasira udahusha, akurasira ibi bigeragezo mu izina rya Yesu. Nerekeza ku musozo dusenga kandi dusengeranira, dushimira Bwana Pascal wabaye ku buhanga bw'ibyuma, tugusabira uwo mugisha mu izina rya Yesu. Yego, tunashimira n'abandi mwese mubasha kubana natwe. Turarorereye muri uko kwa gatatu, turiziga Imana y'amahoro n'amasezerano ya Isirayeli kwiri bubajabutse Yorodani. Nukuri umukama kumpezagirire. Mwami Yesu, turagushimiye ko ari wowe byiringiro n'agakiza n'ubugingo bwacu. Uha umugisha umuyuda n'umuyudakazi, uha umugisha umuntu wese uteze ugutwi, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Turinde satani muhozi, turinde shitani w'ishyari, uduhe kumvirwa no guhabwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Thank you.